Thina nashumayela livangeli laNkulunkulu asilishumayeli ngoba sifuna umchele welidumo kubantu, sifuna abantu basidumise basithande basikhulume kahle, asinandzaba nako konke lokho. Kodwa nasikhuluma liqinisa silikhuluma ngoba siyati ukuthi kunemchele waphakade lesibekele wona, sinekuphokophela siphokophele emcheleni waphakade, asikaphokopheleli elidumeni loluvela kubantu. Kungako liqiniso silikhuluma singaligege, silikhulume singalincephedi. Kungako ungakhetha kuphila kuzowe la khona ngihamba iqiniso njengoba njalo kulamalanga siyabona kufa lokunyendi kwebantu besifazane etandleni temadoda. Lokhu ke kungiletha kulesihloko sanamhlanje ngidawukhuluma ngaso, ngikhulume ngekufa kwebantu besifazane bafele etandleni temadoda labathi bathandzana nawo. Lithi ke lami labo bantu besifazane labo ngibo lele bathi createle bona lama monsters, ngibo lele bagucukela amadoda, baguculela amadoda bawende ema monster namhlanje sebajikele ababulala ngendlela labathi phatha ngayo labantu besifazane, ngendlela labanye babo labadle imali yalamadoda bathi benda kuhlakanipha nebuhero, kanze kugqineni yonke imali yendoda loyidlile utakuyikhokhela ngempilo yakho, kuyavakala. So laba labadla imali yemadoda bayidle egameni ukuthi benda buhero, utakwendani lilungelo lami, futhi nangithatha le ndindibala lenduze ngiyoyinika lomnye umfana yeyami le ndindibala, utangendani lilungelo lami, ngithethe umtimba wami. Listen, leyo ndindibala nduze leyo uyimaintaina ngemali yemfana, utakuyikhokhela ngempilo yakho, kuyavakala. Utakuyikhokhela ngempilo yakho ngoba udla imali yemfana. Yonke imali yemfana ingupoison, imali yemfana wayidla utayikhokhela ngempilo yakho. Lo moya lomubi lona ke wanzise kakhulu bomaketala nathi inhlangano human rights ngito letanzise kakhulu lomkhuba lona webufebe webungwababani wekuthi bosisi bangabi steady aganelena nalena egameni lekuthi lilungelo lami logana. Bomake bafuna ama-checkers left and right ema-grocery, sikhulwe ngayo lento sibabona bakoleka emaphephabheki lena kubakhwenyane. Sikhuluma lesikwatiko sifakaze ngalesikubonile, lisho njalo livu laNkulunkulu. Now ngifuna ukutshela ngithi lawo maphephabheki lolokhulula umntwana wakho ukuthi akagane left and right, utawakhokhela ngempilo yalo mntwana wakho ngoba utakufa ekugcineni kwako konke. Loyo mntwana loyo lodla imali yemfana utakuyikhokhela. Ngeke udle imali yemfana bese uyamshiya uthi wena uyogana lomunye umuntu phambili. Yi-investment, umfana uya-investa la kuwe. Ubabona nje behle ema-truckini bashaya emafosholo, bashaya inkosolo, bajuluke banuke imijuluko, behlethi ijejane temjuluko, basebenzela ku-maintainer bafati babo. Listen, it is very very difficult ku-maintainer umfati noma singane, akusiwo malula, uyajuluka, indoda iyasebenza. That is why amadoda lamanyeni ashone emabele ekhathi solo etama ku-maintainer ini bafati, bese soyasuka nje lo mfati as easy as ABCD. So uthatha le kuku uyoyinika lenye boyfriend, kodwa i-maintainwa imali yalenye boyfriend. Nakanjani utayikhokhela ngempilo yakho, utakufa. Ngeke ikuku le-maintainwa ngilenye indoda uhambe uyoyinika lenye indoda, never. Ngeke ukubone lo, utakufa. Yinto lekufuna uyibhasobhe leyo, yinto lekufuna uyigathe leyo, utakufa. Wathatha ikuku le-maintainwa ngemali yalenye indoda, utakufa. Lithi livu laNkulunkulu inkokhelo yesono kufa. Nasifaka liphilisi lengobolwane enyangweni, sisuke selapha lengobolwane ukuthi letawudla le investment ife, ngoba lapha enyangweni ngi-investile, lapha kunemabele noma kunekudla enyangweni ngoba ngi-investile, ngilimile, ngacasha athi gulumba, ngathenga inhlanyelo ngendalo kwanalo. Ngeke ngavumela ingobolwane bese yona iyachamka yadla mahala. Nakanjani ngitawufaka liphilisi lengobolwane itakufa, kuyavakala. So labo sisi
nje ubabona bafele etandleni temadoda namhlanje kungoba bathatha le investment yale ndoda, ngoba le ndoda ya-investa kule ntombi yakho, ya-investa kule ndindibala yakho. Ku-maintaina indindibala kushiya umdlalo, uku-maintaina kusukela enhloko uphuma etinyaweni. Malini kugqokisa umfati, malini kumyisa esaluni, so luyaku-maintaina bese wena sothatha le kuku for free uyonika lenye indoda. Utakufa ufele le kuku yakho, nenkomo iyashaywa ayishayele ubisi lwayo. Nawe utakufa, lithi livu laNkulunkulu lolala nemfati walenye indoda ufana nalothwele emalahle ngemhlane, nakanjani utakusha. So na uthwele emalahle ngemhlane vele utakusha, ngoba inkokhelo yesono kufa. Wena-ke ntombatana logane boyfriend bese uthatha udla imali ya boyfriend ugabathisa ukuthi utamshiya uyogana lomunye, utakufa. Utakufa. Labe malungelo nalabo maketala labapromotha lo mkhuba lomubi lona batawuzila utakufa. Kuthi indoda lengamane isukele umkayo imbulale noma singanisayo imbulale nje, kodwa kusuke le nhliziyo seyifike la seyiphithikothele khona ngenxa yokuthi abantu besifazane baqhamuka bona babo clever kakhulu. Listen, buhero buyaphela. Le mali yalomfana la isebendelako nalomfana ubokhumbula sinaye naye watalwa ngumuntu wesifazane, naye wahelwa make wakhe. Ngalesikhathi udla le mali yakhe nakulomfana kubhlungu ngoba naye wahelwa. Utakuyikhokhela le mali yakhe noma ngabe imithetho yasemhlabeni inganivuma inivuneni nebantu besifazane ukuthi ya nenta kahle umfana bomshiya vele bomshiya, utamshiya kodwa kufa kutakulandzela, utakubulala, akubulalele le mali yakhe. Utayikhokhela le mali yakhe 6 feet down la uyakhona. Leyo ntombi logabathise ngayo iyawudliwa nduthwane sowufile wena. Akubulele umfana ufe nentombi yakho, iyodliwa dinduthwana leyo ntombi leyo. Kuyavakala kanti bowuchoma ngayo iyawuhamba iyodliwa dibungu sewufile, wafela ukuthi uthethe udle imali yemfana wathatha intombi onika lo mfana. Listen, nangabe wena ufuna kuba ngimina huhu mina phela ungayidli imali yemfana, vele nje uhamba ubanika le ntombi yakho, bavulela le ntombi yakho, bavulela intombi yakho, kodwa ungayithathi imali yemfana in return. Wavuma ku-maintaina le ntombi ngemali yemfana, utakufa. Listen, kulilungelo noma kuyi-responsibility yakho wena ntombatane ukuthi wale umfana nakakusoma ngoba uyati ukuthi uganile. Listen, bantu besifazane bayakuthanda nje lokusonywa. Uma ngabe angasonywa bagijima bagcwale inyanga nebabholofiti, vele mina bangisomi, vele mina bangisomi. Sebayakusoma soyagana, uganelani kanti uyati ukuthi wena unemuntu lokumaintainako. Phela wena nase unemuntu lodla imali yakhe awusagani. Wena noma bangakusoma awusagani, uyala, wagana wase uyalala phambi. Utakufa vele, utakufa. Awusagani wena lose udla imali yalomunye umuntu. Mnyalo loyo lenginiyala ngawo. Manje ngitawuthi-ke mine lengikujabulelako ukuthi uyabona la eSouth Africa bahambe bayibona lento ukuthi bantu besifazane bagijima kakhulu ababhiliki. Uthi ahleli nalomunye ahambe ayomithela lomunye umfana, abuye nembana atopha lona lahlala naye athi wakho lo mbala. Ube bathi ubuka lo mbombo, hayi khona lo mbombo lona sure wami lona ungathi Drankensberg. Ube bathe uyabuka naleli ngelengele lenhloko, hayi khona man, nale ntsamo ungathi yagilonki. Angikhulumi ke nale ngqova ungathi iyathekwane, athi wakho ngengane. Ngoba imithetho ke esikhathini esiningi ifavor abantu besifazane. Uhulumende kuhamba wayibona lento lena ukuthi no man, madoda ashayeleka esakeni lapha. Dethi shwaye madoda ashone emabele ekhathi. Nyalo wamitha nje ungisisi, umfana akasaregister ukuthi wale ndoda. Ufuna kuqale kubuye i-DNA test. When i-DNA test qala kuphume certificate lesivumako ukuthi vele ngempela lo mfana wale ndoda. Kude leso certificate leso khohlwa ngeke amregister. Why? Ngoba babonile ukuthi madoda labaneni bawanunusa ngebantwana, bawaphe bantwana, kubalwe insosha lethi ngeke ukuthi wakho lo mfana ngengane wakho. Ube bathi uyayibuka le shishibo yalena, ngimuhle ngaka ngisulekile ngilanga
elangeni kuthiwe ngumfana wakho. Hulumende ke ube sewenda leto daba leto kuzama kunqanza nabo abantu abagijimanga ngoba ayibhiliki le gender lena yahusha nje nyalo seyivulile induze seyilele lapha nalapha umpipi nje kule gender lena ufuna nje uhlale ulakubo nje le ntombi yabo nje ifuna ihlale nje ikhwabitha nje umpipi hayi munye imipipi nempipi kade kuyavakala. Now let me tell you this thing, nalakithi ke sidinga ukuthi si-adopte ema-strategies ekubhilika lobungwababani kudlongota kunekhombe emadoda emehlweni ukuthi hayi vele emadoda asengama-monsters ngeke kuside ngoba sesiyati ukuthi kunjenje kungenxa yokuthi labo sisi laba baphila ngempipi too much, abeneliseki bafuna different pipis ingene la ntombini. Manje lokungena kwale different pipis kwenda lokuthi-ke sekufika lokufa. So asithole indlela ukuthi sikujubela kanjani lokho, sibanqanza njani labo sisi ungathi balunyulwa nje ngempipi bona nje abasaphili ngaphandle kwempipi ngoba ekugcineni kwako konke utawuhamba nawati ukuthi wena uyamaintainwa but ufuna kudla nempipi yalamanye amadoda udle nempipi yalamanye amadoda vele nakanjani egcineni utawufa. Kungako sibona emehla ngemalanga emaphepheni indoda seyibulele umfati embulele ngesibhuku kuvuka lobuhlungu baloku-investa ukuthi ngiya-investa kuhamba lamanye amadoda nje onadla mahala le ntombi mina ngiyamaintaina. Buhle bendoda imali yayo, that is why noma ungaba nemamasela lamakhulu ngathi umvan Damme ube ne-six pack ngathi bo-Chuck Norris ma ungenamali awusinix. Buhle bendoda ukuthi unemali uyamaintaina umfati. That is why isihlala sinethi inhlamba basethuka left and right. Ngani ngoba buhle bendoda ukumaintaina imali. So nangabe uyamaintaina but egcineni kudla lamanye amadoda nakanjani utakufa. Wena mfati wena utakufa nakanjani utakufa. Nalabo marketala labapromota lamanyala langqolile kanje nabo batakufa. Kude lesingagega lapho lithi live la uNkulunkulu inkokhelo yeshono kufa. Futhi ngiyabathandazela ukuthi basheshe bafe bonke labo marketala labanamkhuba longqolile laba promota bungwababane abasheshe bafe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nalabo sisi laba nabo ngibafisela lokho ukuthi abasithole isijeziso saloku laba kwendako kuphuma nje uthatha indindi balo hambe yonika lenye indoda kodwa umaintainwa ngelenye indoda kubi kwekwezelela lokukhulu kakhulu lokho vele you deserve a death penalty igama lenkosi malibongwe. Kumnandi kuphila kuzowe ngoba sikhuluma leqiniso singalesabi singaligegi futhi asidingi ukuthi sibe sitabe solo sithweswa abantu umchele thina sinemchele losezulwini dadayi.